nase umuyiga bw'emisa ase parishi ya St. Luke Kerongo yogochengera okonyora risakramento lya busasiroti bw'omusasiroti Erikana Okeyo umuyiga Father Lawrence Nyanga aira ching'akiecho na gukwanira ekewe keiga ekeresia kyanyorire. Padri wetu hati leo ameitikia wito jana akipatilishwa kwa padri. Kwa hivyo tunamwombea Mwenyezi Mungu asiye kumulinda, amwangazie wema wake mahali atakapo kufanya kazi, aifanye awe shahidi wake Yesu Kristo. Na pia tunaalika wale vijana wetu ambao wako hapa tuwalee vizuri, ili mwishowe naye pia waitikie wito, waweze kuzaa matunda mema, ikiwa ni familia, ikiwa ni mwalimu, akiwa ni daktari, mahali popote. Umuyiga uyo iga ni goikeranwa n'umwana siasa Omoske Timothy Bosire uyo okwanira obomo bw'omugusi naboigo obaenekeria buna nigo arachie gochani kiama ky'omugusi busyo bw'obochori obonene nabonde suburayi bwense ukwanekere nga kingaki kuchikuika choko chora barayi choro muntu bwegesa kukeinu asobomo tage tusimeke entetere ya community unit leadership. Create national network and national leadership that will give us a national place now and forever. Na tukuendelea kunegesa kiri industrious, kiri courageous, kiri intellectually gifted, and tuli tayari kumiki mwanzo asubuhi ya mwake. Tekala buja. Hallelujah. Omweri oye nigo Omoske Timothy Bosire abaenekeria abanyamira buna nigo ari tayare gocha kurwanirira oburayi bw'obugavana Nyamira ase umwaka ogocha. Iyo abantu kuna kumbuli bari bangakere disibandena nchubuli ubugavana kitu kyukubuli andega omwana angeli kubwali mwana watanga mutarachiwa Kerongo jugo chanyora kubatebike mwatebike mwaji mwali dia misini mwakora urayi nibirengere bikoba hamo mwaikiranga tigo yagende nabagokonya igonye rwite ko bakonya lakini timore banga mukweranga mwe bangete Hingo reporter Gatembe koregase parishi ya St. Luke Kerongo ebunge ya Kitutu Masabi kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba.